pasangan nomor 20 akan membawakan syair wajib Ya Nabi Salam Alaika dan syair pilihan Khairul Bariyah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujud bi dhalati khairil bariyah Sayyidina Muhammadin alaihimus salatu wassalam. Cek, Paman. Ulun Pak yang lindung. Lindung Pak. Asyraqal kaunu Aceh santuk Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad
ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد